Arngut Kibriyo kila mensau hakawai ke jingja accident, kabelaja hinden kamiat hapaham siem, hadian bakawai ke auto rickshaw, kala syatinra nadian kawai ke kali Maruti Alto. Katkum ke kubor balayok lum, loong bakani ke jingja kalaja hinden kamiat, hakapor inyau duna AA, hakaba kete ke auto rickshaw, kapadon yu number ML Iwainot, inyau R, dailai, balanya ada uban kerlang share na mau pedang ribuhi district, kadang wan na kesnong Saiden Bankit Brio, Hindray anda poi hapaham siem, katay ka auto kala syatinra nadien hakaway ka kali Maruti Alto, kabadon yu number WB R0 B Prasan Ariway, balanya ada upinhun marshing na kesnong maudiang Hakatay ka jingja, Arngut Kibriyo basyong hakatay ka auto rickshaw kila mensal, bakinthob yu UMD Ramjan Ali Saukusansnem, na kesnong mau kapya, bat udamiwan shwa kriam kat prasnem na kesnong jarasi, kipulit kanong po traffic police, tang marsinyo jingtip halor katay ka jingja, kila late marmar siya katay ka jaka, ban pinlong ka jing tokit, bat pinkit no ikitay kiba minsaw siya nong po civil hospital, hindray namar ka jing minsaw kabala kamjur ya udami shwa, la pinkit no siya nong ba shilong, banyo ka jing sumar ba kampaka. Haba jing tokit kipulit bat hadian ka jing pendep ya ka jing letes, la labru ba utay unongnya katay ka Maruti Alto, udon hapadeng ka jing syok kawyang bat buat kian.